UMDC ke Nongkrem constituency wa Lambok Malniang hakasngi balang la IT ya ke work order ke Bash Polak sha kinong penya jong ke Salem Higher Secondary School Kenton Numon Nongkrem hakni kasngi wa Lambok la peliru ya umau nongrem bante ya ki kamera kelas jong kene ke school wa Lambok Malniang la penyo ya kene ke skim ning ba ka CMSDF Batru da ka jingtrai stom ula la ru ban penyo ya ka NOC na kamenta ka Higher Secondary School na ka sarkar jila Batru la yo jingitu ya ka nega school da ka sarkar habakran ha ka nega sngi ba lambok la ong habakut jong ka MLA ajar pulai wala umshim la yo ya ka jingjob Henry uyo ka nega lat ban ai jingirap ula ong ru ba instang tre shu ban don bat kipat ba la ha kano kapor ha ba kidan kam. They are unveiling. I request everyone to please give them a very big hand of applause. And here is a proof that our school now is Salem Higher Secondary School, and we hope in no time the building also will stand tall. ngapha ya atli kijing tho ngara hakti jonga wang sobha yarablam nagmenta ka jingdon kam jongka konsusi ka jonga batwang kanu ka maun ka ba mo pi pidan kam nagmenta jongkini ki atli ki sithi wang kani kawai kalong shipholak nagmenta ban extend ya ka school building namanta ka Salem Higher Secondary School bat klampan slam tangong hapo prabnay wangan ay kani pura si polak bat ngalawan ra yakawok oda menta kasingi kablong si polak nagbanta kani ka building kamday banga ay nagbanta ka Salem Higher Secondary School kamday banga ay namta ka school madring komti ngiay ka namta bakan long gayin namta pa pinyo ban retangan bakan ay kijing hikay namta jung pi ikon sa mga biye kaday ka school kaday kayin kabang la jurung jumi nadu kipor COVID aslam mensywa hagapo buwan COVID hagapor mga wanhapo kani kakampon nga pan ngong soba mdan ba ay syu sarum sineng yung kamlong ngong soba ay si namata kajingang kam mga nyo ban ay ki award yagi kana ki papas ba jong ka konsusi barakoy hamlay pimsim la kantay la priang soba yagi singkarma kijungi langiyo banwan bantundak igikam gibabon kublay siya jang day naman kata hagani kapor kaktin kong imong kakrateng sa kanang balay nga ang ikita kintin na masisin ba umaw jinto laton nasyo pan pandamya ka banay kublay yung mantrirang ba jong kajala Conrad Kisangma Yagabaw la ay sobha lamba jong sa kawaipat ka jingto Yagabla po'y kung ba siphonak doon na badya katangin sa iyo ban presyen hagi kanit aligi bunay kiban sawan Yagata ngalayo yagaba latho lamba jong kasiti ka jonga banpan yaka mobile
healthcare, kabanyat, baro ko'y ka-constituency. Ringkat bat kidaway, kibangkit hagdalkali. Bannet, banay daway, free of cost. Kalam na simpisa, kanyat hagisnong gitaw, bannet bansa migidaway, namta gilong ying gibakamsitang. Ngin sayo, yagataru, banple, mentaos lang. Kamday ka puram janga ngay kalit siya ka konsusi brokoy. Kalit siya kinikipalak bayi kilakasan si Tom nga. Ngan siyo kaliang dagay, ngamdan ngay bangan siyo kaliang ipi. Hangay ngadon ban siyo kaliang daytang digikam gibabaha. Kibanga ngalapan siyo kaliang namtajong pi. Kani gaway, kabanta, kabangasong syaram. Badagay ngannet. Katbaw play ng ibit nga. Bangan talon man syakri kakamabha. Nganyay pentalon, bat ngandang yay pentalon. Tingakot hakani kapor, yay President Bain Subha Bansim, yakani kawok order kamlang si Polak. Ambangan pertu daladi yaladi. Henry ay pagikam ke mga pantalon day mapi ke man pertu ambangan. Ublayin dan rekat uwanu slap banta. Uday slap sa kajing karku. Ublayin dan rekat uday siya garet.